Hej, ja sam Olga, dizajnerka u kompaniji IKEA. Ja sam dizajnirala ovu spavaću sobu. Želiš da jasnije razgraničiš poslovni i privatni život? Ovo su moja 3 saveta. Moj prvi savet je da obezbediš privatnost u prostoriji. Svima nam je potreban prostor kod kuće da radimo ono što moramo. Ako postaviš roletnu na svoju radnu jedinicu, u mogućnosti si da na kraju napornog dana rada od kuće samo scrollaš roletnu i zaboraviš na posao, kao i na neuredni radni sto. Kao drugo, postari se da oko kreveta bude mirno i prijatno. Kako da se u krevetu osjećaš kao da si stvarno u krevetu, svom ličnom krevetu? Sjajan prvi korak je da kombinacijom tekstila, printova i okvira napraviš jedinstveno uzglavlje. Unesi mekoću u svoj prostor različitim jorganima i jastučićima na krevetu, kao i brojnim tepisima na podu. A zatim zaokruži svoj spokojni i udobni ambijent različitim vrstama rasvete, usmerene i difuzne. Kao treće, pametno koristi boje. Imaj hrabrosti da svojoj prostoriji daš malo karaktera tako što ćeš okrečiti zidove u različite boje i samim tim na jasan vizualan način razgraničiti poslovni i privatni život kod kuće. Prostor za spavanje okreči u nežnu i opuštajuću boju, a radni prostor u smeliju nijansu. Nadam se da će te ovi savjeti inspirisati da uspostaviš jasnije granice između poslovnog i privatnog života kod kuće. Zašto ne počneš već danas?